Ini gunting lo, setang ini kaya lo, pilih ke teklong ceng lo, dah raju tisok ke hari ini penantan lo, pendel lo, ciar suri pop lo, la suri pop deh, arlo sotum desi dah ke cerai thai, pin sotum lo tare, la si dilingkamat tare tu la 33% Narendra Modi ना तुम्हारा सीट के ठाक पर रखो रिजर्वेशन ये भी कर बहुत ना तो भी नीचे ऑयल प्लाग वाला हो आज ये भाव इसे आज ये 5,000 चेयर हे पेंडल भीतर আছে খালি মহিলা পুরো কেজন না পেন্ডেল বাহিরে পুরো বিলাক আছে খালি মহিলা আছে যদি আপোনালোক কোন কথা মই ভোট ভোট হৈ যাব কাটো হইলা সরলো তো বানিয়া কম কাচরু লপেন লাখাও নেপিরা কাটো পাজি কাটো কথা ini Korkanti konsensi angka long unity victory lebih prosperity la sorry ni sipiat pen kacing tu lebih kapapran la sorata mai pialong ini tumlong naga cetonggon Nah, tu macam online, lokal misi mate. Karbiano Autonomous Council Speaker Raju Tisokehai, Lapen lagi tu Rapet, Assam Hills, Small Scale Industry Chairman, mate Dipuai MLA, Bidasing Lengakehai, Haragan MLA, Dorsinong Hakehai, Lapen Yenai Cetong Untuk. Karbiano Autonomous Council of Deputy Speaker Ujudya Kahai Lapen Naga Tonto Wang Rapet Nilong Kamagan Rapet Karbiano Autonomous Council IE Makai Gai Pidon MEC Gai Gai Pidon Board of Chairman Gedon Lapen ke Municipal Board of Chairman Gedon Vice Chairman Lapen ke Chairperson Ward Commissioner Gedon Lapen ke Karbiano Autonomous Council Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Officers के दौरान लबे नीली कचिंग होना है कोर्टन थी हमार नेपाल फुरम नेपा फुरम सार्पी सार्पू रिसो एजाम की थी लबे प्रेस मीडिया तो अपरांग सीने में तो अपन तीन कर बैंगलों में पेन काउंटों जूठाए फुरम बाय जिसने रखा किन्हीं निगरों में निले तो दा Korban tiawa kacing thura sayang dek kipi pisike klem ponjima laso waita kal sapena pancini ye palsikera lapen ye la kipi la klem ponji nye tu mani jok nang somno traditional meeting sport pining kupon no lapen ke anu jok na somno lapen hola soda kacen lagi ya toar Pemal blok tapi pini dili declare kan odata lagi kali siang mau iklan persiapan wajah kerasa pen pacini lo normal. Lapen apa dame? Dah ane sini tu. Guwahati lo meeting doa lo. Dah le tu baru lo macam thangko aci minister alang election or pangda kono jela dak tua hala satu orang nalama mesen atua National Highway Standard atwa wala na sotoang ma dok muka la sotoang dok muka tahun ke pulai itu tahun ini dia lapen ke anjok pani kothal guri lapen ke hoda kajir orang lo wala sotoang dake National Highway Standard tulai na tua dake nam prajin tenda korporator itu Lampai dalila samilang so lang lokso atwa tame latame prabdin pen latame da samgo pen ke golno long pen ke da alisi gruponelo lata tulai lata atwa hulang lokso anyang ya toa tame lata tiar pon podon mangletu don mangletu lapen apa tame da na to pimpura lo da pilo da gola lapen apa tame pen
raju diso ke hai ni phan nang than lo prangta da harap district yang si dolo pulang ke itu mahangbo lomta lombe ki district west karbi lo se district dolo lo dipu district lo bukajan district po harap district ta do po laben harap district ke headquarter ki biji ke lake korkan thi akonsensia lo lake lang lok solong si samilan solong si dipon puton lo itu headquarter lo kalau ada kami suri ini abiga itu headquarter pan dan district pan itu dipon laben apa kami nehin pan raju diso kaini pan pulo dak soy school nanti